Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayat devam dike. Roj ve roj ji emri Mekke'm dibe. Her saatu dakika ku diçe em berbimirini ederin. Zaman tiştekî were ku Allah bê son xwariye gotiya vel asr dîsa zaman tişkî were ye tu nikarî gerî bînî werî. Deqa ku çû tu güc û quweta ku wê deqa derbas bûyî gerî bîne were tu neyê. Emrê me we maşallah çi qasa çû. A ji ber wî qasayê gere merî qedrê jiyana xwe bizanibe. Em di pirê vîdeoya xwe de behsa axiretê dikin. Axiret baxçî wî vira ye. Baxçî axiretê ku dere dünya ye. Tu li vir çi tov bikî tu li wê derê bibînî. Ku îman tu nebe li wê derê li axiretê tişkî destê te da tu neye. Ku emelê salih tu nebe li wê derê li axiretê ezab û hesabê wî heye. Sergav dibim dîsa ez ê bêjim de insan yani din anegorî çivîka ye. Tî ding tê we dingê wan. Çawa ye jêra serî heye û dihe baskî ye. Ji bo ew çivîk bifire ihtiyaciya wî hem bi serî wî heye hem bi hez û baskî wî heye. Dema ku te serî jê kir ji bo heyata wî diqede tu ştek jêra tune. Lêkin baskî kêm be hayat hey fakat nikare bifire. İşte insan jî yekçî serî wî îman e. Xweda dibêje qed eflehel mü'minûn. Ancak ehli iman xelas dibe. Timekî ku bu xweyê îman weka çivîka ku bi rih be. İman hebû ew însan bi rih e. Lê dihe baskî wî çi bûn? Yek jî ibadet, ku li mêj, rojî, hec û zekat e, ê di duwa çi ye muamelat e. Yani hak e, hukuk e, adalet e. Adalet e. Îroj canat keve behsa dibe Avrupa pêşta çûye. Belê pêşta wê here. Çima pêşta diçe ki emrê Xweda bicîbîne Xweda ew ê bide wî. Ji dunyayê re bixwaze wê dunyayê bide. Ji axiretê re bixwaze wê axiretê bide. Herdiya bixwaze wê herdiya bide. Welew ku mesela qedê ehlê Xristiyana veya Yahudiya ku ji ber ku di nava Xweda edalet emrê Xweda bicîtînin. İman pê neynin axireta wan tune. İman pê bîne ji ber ku adile adalet jî yek ji erkanê muamelatê tê baskîye û ew jî Xweda emir kiriye bicîtî ew bicîtînin Xweda çi dike dibin xweyê terakî, dibin xweyê mal, dibin xweyê pêştaçûnê. Belê re cana hinkî milletê me ji me mela xeber de. Hocam dibe me qerokê nediye melle di camiya da efendim karşıya vê zulmê ranabin behsa zaliman nakin. Nikrola cakê zulm qedê kunzanê wisa biçûk nîne. Ça biçûk nîne yani erê ku tişkî seyê derziyê digê canê te carîn diçe ama a zulm ew derzî tenê jî nîne. Hoca ew çi ye? Tiştê ku Xweda gotiye me'rûf e tu kîja nekî tu zulmê ye tarîbûnê dayî. Sekine ha emre beyra bira her hoca her hutbe ayeta Kur'an'ı dixweyne. Kavê muamelata me çawa be. Dînî me nî muamelat de ya. Lem çi basa rojî hecê zekatê dikin ama em ê behsê jî dikin. Evê ayeta hanê bila istisna dixweyne. Hatta demekî işte Diyanetê ku gerhum me ala wî jî bêjin. Kîjan ayete إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وتفكرون. خدا او آیت معالی اوه إن الله محقق خدا دبي از امر ودكم بالعدل هنا عادل بن ده عدالة بكن إحساني قنجيبها بكن قنجيبكن وإيتاء ذي القربى يردم أقرباء خبكن وينا محقق از منع ودكم الفحشاء تشتي فاحشة استر بيرك دبي استر بريزة دبي تشك حديد در معناه أوى كبر بكي الفحشاء والمنكر ها تشتي قرآن دبي فيها نكن نباشة منكر شيء نباش تشك أدب علو دبي ولو دبي شيء قرآن دبي والبغي نيارتي بغزي كيني ياب هورا نكن كفران بكر فكرة باش وارتداي امير انبياء دخوينين دي جامعة دا امد بيشن efendim عدالت بجناي خوشا امرك جوات اكيد اول كت باسا من باسا اسلامية تكر اشتا دير موهانا وهانا اشتا خريستان شكي مقياس بورا كر اختار خوشا هون مسلمانlar Türkiye tabi بيشا o efendim işte falan deri o hani hun Müslüman falan deri hani o fin hun Müslüman şehmel khapini hun Müslüman مقولت قوتش يعني قوم قلنا سرعة تقول هون مسلمان نفسه قام قال تقول هون مسلمان لا نفسه قال إم قراص باش أم مسلمان لا البته الشيخ مش باش تاجي منه ملم مش باش تاجي منه وناس جماعة مش باش تاجي منه اگر باش نقصانی و نه امش همون راست بکن دوش شیخ ملم برده و بشتی ام مسلمانن کاتو سرچ دینی کاتوش کیمیا خوش مرا بیشه سکین خوشه من گفت بیشه عیب تو نه بشتی که ام مسلمان وانه کاتو چوانید که چتوش مرا بیشه ام تجی ناس بک قلت نه خانه قلت يعني هون حق مقانه معاملات يعني تانك حقي دسته قارم حقارات ظلمه قال المبكر حقي دسته وان تشي اريد اوروبا ويتطلقوا ها خاندوانه وان بعلمي را uğraşmıştı بتكنيكي را uğraşmıştı بصنعات را uğraşmıştı بفن مثبت را uğraşmıştı جي كنت دا üniversite هبن خاندوانن يا لو دري كتبخانه هنن جي علمي هنن جي بيلمي هي حضور تداهي تتو üniversite ما جيك تدا üniversite هبن از خود شما بورسای مدید كده تدني كتشا باشي بار هي ondan sonra kafe هي جي eğlence هي جي كيفه هي كولا hunçuna خواندني hunçuna bana bela böyle cahil بك تشي باتي اما خواندوان حضور الذنا ملتي تتي ما تديش مالي ما خبرت الشيخ ما خبرت يعني وانا مقدر وانتري هما تبدا سيفان ملو شيخ هذا كوانا ولا مهر تشي تشيكن فريم بتشا يعني كي زانا وين كنكي ديك شغلين دبي تقربين شون نو اوروبا نوی باب مخوایی کرد دیام مخوایی کرد دولت پره حق eğitim بلاشه و öğretmen ببره درس آوانده نه تان öğretmen درس آوانده تروجیک برا داینه yani گوتن کی ترکیه دبی کتابشکو که اول کتاب ters bağlamış ki hatta başı tersi elbette ilim şumara lazım demek ki van üniversite van bilgi gereci bilimi un ava kirin alimi ava ne kire çünkü bu demi harf devrimi kiribun tamamen alimi ve bu cahil avan cahil kohe a b c dizanı avana bun işte üretim görüsü buna ya cahilin seri epey muhatı şu an peşfatır ne şu yani az ilk başın az teziydi ama ana yavaş yavaş düzelmişti be ve roje az bir aflakim ya kati ma telefon kiriş bu cerana ma çek cevap doğrusu ahiri hatat qablo kati yani kavadam şey هي قابلو چمانا او یا چاوانا کرم با چیزانه بیا کرکس کاری خود که
اویا وهانه اویا چاوانه و الاشتری که الاشتری یا بریم گوله از ملمه ما از تیچینیم وش فاته تو گره بزامه گویا zaten çeheş destek ameliyatı serime ama çekiri gom iro jmara amel lazım lakin jmara bilim adamı lazım dikin am go mgot evet gotna ta am gol sakne çma hem nevsa gom got nevsa got mgol bati evet bilim lazım çünkü ev bilim kol bati ye ev bilim adamı sonu melajinask dini kojinask lem go yeme serte beşim لام کو و قاشت و ان آیدنک تدوی ازم و تو نام الله قبول دکی نه تو شیخا قبول نه تو دین قبول دی بیلم مگو حبک تیله کلمه درهانه ایرو چهار روزه ام دکنا کن هونه تو هاتیم کو تام ازمه جی کم خانه تو جوی جوی تیلا گریدی تو نامینی کلا کو بیلم کگر دیسا خیر ام مرانه بن کی تشت مشا مگو استگیشی گوت سکلیمه کام گو قیده که دست ایوه هونی چی بین سریمه Ola efendi çavam kaç çıktı yaptı rast peşi go beje. Mo te tu işçi ki ne sare. Mo sertaj mühendis he goere. Mo خود tıp proje ve iş elektrik efendim ki ya mühendis ete. Gola kam ders sahibi. Am go bene lekat to cahil ki ave hiç de cahil tere. Bilim ete go bilim. Hatta işte bilim adamı yete falan her inşaat yeme. Ama mühendis şeyt mimar kontrol deki Job dükü teli derti Japonya deprem çeydi ve 9-10 şiddetinde tıştık penay ufak bir deprem ki yerle büyüdü. Ya hocam dedi neri gavura la gavura çek kat tıçma pes ne kodu di. Taçki çekiri na ben tıçma pes ne kodu di kat tıkere çahati la ve her bir yakın mimar mühendis ya gire mamellati van inşaata çekiri van bina çekiri van demira çekiri van hanya çekiri. Yani mesela قولی که farklı بله زمان مدچه امر مد قده ام برمر ندر ام خراست ام ایلی ترکا نیارتیا وی دینی بکر البته یک حضر کن پر ترکا شیخا بکر ترکا نیارتیات شیخات نیارتیا صوفیا بکر نیارتیا ترک بنا ترکا نیارتیا جماعت بکر اوش خورا herkes هندا خدا باش به خدا مکافات بدوان خراب خدا جزای وان بدوان کی از توار حرمت منه ام قاربن çبک ام herkes işi خوبك قيدك مجهول اقوم قبنر از ملمه از احتياجات ملتي بجيتينم لا تجي بجيتينم لو تو واحد تكنيك المان کی Jibutel ki tuhat getme fiyatına sadece sorun adı beyci. O sonra paşi fiyat karete getti ki guttu Xudan Avrupa'da persvakete de şola. Eleba kayete ki. Hangisi ma kaydi var mı bu? Çık Amerika kare khud ki. Lo kala khab kilisat ka papazat ka ondan sonra hame khud ki rahibe khud ki. Yani çi biye bu? Hum buna belaket neseri milleti. Van üniversite ve işgal kilim kar kişki nakin. تسيب كنت تفصح تكاريه أم قاله شارب البته احتياجها بمهندسة هي دكتورة هي بحقوقشيا هي بهرتشتي هي أما جوانا ماستر احتياجها ما بإنسان هي وين يواش دمرن ديني إسلامي لكن قرآن بنرن تمام آيات المجي داخل جبوناكو إنسان جاب نه قطاندن جبو دگر و دانیج انسان را جبو قدر انسان هذا انسان مقدسه خدا تعالى ابي امر قرآن و امر خو داچیات کسی قبول نکرد انسان قبول کرد خدا ظلم خود کرد باره خدا گرانه صنعت کی مزن هي و انسان جگه تابع و امر خدا به زمان ده چه امر مرنه دارن تشته چو ام تشته می در باس بوی خطا و گناه خورا ام پشمانی بکن ام استغفار بکن ام توبه بکن رابن جخو ام تب رابن جخو اوی خوا غفلته دا ام هشار بن بله وی خوا غفلته ام جه هشار بن ایرو سبه و دقیقی بشونده دما کو جیانا ما قدیا امتحانا دنیای قدیا او عزرائیل وره او قبض روحه ما بك
فخذوه وغلوا أيما كاش بك بدا بر محكمة كرني ما بمرا ورم بقول الدنيا بخشة آخرتها أو دقة دفتر آمد كن دسته ما دوش کا بخوینه چه بخورانیه باش و یا خراب اگر باش هبن باش مزیده بن که ام اوان کسی که اهلی که خدا جوان راضیه که ام جوان بن کتاب دکه به دست راسته اگر که فاقت گناه مدا خفیف هبنجی بإذن الله بإذن خدا رسول الله عليه الصلاة والسلام بك الشفاعات بك وهذا قبري ده ما عذاب بك شان ده بك يا خلاص ليه عملت النبأ ليه طاعت النبأ ليه شو إيمان النبأ مالا ما خرابوش أنا إيماني بخدا پیغمبر خدا ناين سرمانه وان دنيا و دنيا شو قضية شو زباني خدا وانا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذب دم قيامات رابو يبقى دايرو جيب قيامتنا يا ها دايرو جيب برا نعوذ بالله خدا حبس ما هو تبيجك ان شاء الله من اهل النجاة ان شاء الله من امل خلاصي دوستي خو مروي خو ناسي خو امواد نير حياته وانا دنيا قديا ام نير واي ما ام كان غوري ام تشعب خد بينين غور كور ام غورا ودنير مال خناب زر خناب فري خناب تشتكي بخراناب او بني اخي او عمل خد تاني دمينه اك باور ناكن دبي تنا باوم تنا به چه زرار امت دايم تشيكو بكري چه زرار گشتي اما ليجا هبه مالا خرانه كر ليك جاهبه كي هي هبان دارا بخود چه بود هقاوز بيش بلي ام هيك مرناتيا ام قدر جيانا خو بزانب ام قدر زمان بزانب ذلك عدالة شو معاملاتي بشت ايماني دي معاملاتي دا ان قيمت لي عدالتي دي عبادت جي بشت ايماني ان مقبول لميجه او كل ميج نك جوي مسلمان ان جناه كبائر او دكي او الاخرة عذابي ان مزنو بشنه جيانا ويا دنيا يد سقنتي داي ليكو عادلنا به او سقنتي ان مزنو دنيا بشنه حضور جيرانا مينه تنيجي للجهنم يجي وعذابي بشنه خذي تعالى ما تبعه مغفرت بك ام قدري خو بزانبن ام قولي خو دانه ام خو ناس بكن ام جيبو امتحانات نبدري وام ربي خو ناس بكن جيبوك ام خوشي ناس بكن وام طاعات عبادات عمل صالح ام بول بجيبين ورن البته ام الدنيا خراشي بخابت البته بلا اوشي مهندسه ما معمار ما بلی مادامی ما بلا اوشی هم دنیا ما را بخبتین هم آخرت ما را بخبتین و ما محتاج قولا بلا نکن زنگین ما بلا زکات خو بدن مال بابی وانینه مال الله حق حقوق فقیر و مسکین و مجاهده حفظ نفهنه گره بده ندوی چاوه ندوی جهنمه ده و یا عذای بوشینه خدا پر آیت وان شاد بیشه لما قوتن ولا هم جيبينن ولا متفايدة جايبين كم جينين جي يا رب تشاهدي أبو واسطة فان وبانتا التبليغ دكم أجملة راد بيجم يا ربي ختام هات مجي عفو بكي كما سيم هات نقصيمة تبليغ تمام كرن وآخرهم دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة والصلوات